Ambuhangu dirambah eti reki mata pahambur beli la acara pamaringu eti la channel YouTube YKB Hedu Humba. Pan beli parongu yana pulung malakata hamaya. Miri buhang maya parongu yana pulung manang. Kapipi arikama la dalu rongunya na pulung. Amin. Ang buhanggo tatam meriak kerito na pulong na parongunda bianing nga buku renungan wasiat kekal na judul na Ndiawa Mamuala. Palatanya lahuratu hamuilu kawudu dampung dalan haul pendalan hakampulu. Dang nandalar napapatanan na nahu wiling nga dalar walu gawana. Wiling lahanduka na wula kuya na tau ndaninu pada. Wiling lamayila na pahalay na tau maag. Nyuda na paang marambat dangu haka. Dangu hipandu manja pakatangu mamboto. Ang buhang Nandiawa Mamuala da pangiarawanya na atundiawa na maapaya na hapana Mamuala lalima kawana na dangu na papatimbang wangu lalima kalaina. Ramata Nandiawa papandabing niya ang katari nduma tanda bandi na pawai ang ngamu baya. Ia batananu na Dr. Glenn Stassen, ang guru lah kola teologi seminar Hulat, na papapanjang bawana. Handak kamu nangita mo patong Ndiawa Mamuala naman di paham. Nandiawa nun na pangyaranya nakahimu wiyaling nakatari na mapandabi niya na mata na nduma itawanya na mangidu na mamanuwa la alatu patimbang na pangandina. Napatong nuna buhang na niya pani ruko ng Ndiawa Mamuala na matangarya na tao na mamila. Nun nadu iya ka mapahanga na ihan. Yun nandanin mo anan na dang nataw na paakan. Ihana na hamayang na miri. Dang imiri na romya. Hilupa na habola. Na habola niya ihamoy. Ihana na hamayang wana. Imiri na mapahawalaya na itingo. Imiri na mapamiti nyo na may na mapaluri na mapawawan takanimu may na papadyangan. Nduma na ihana imiri yeduya na Ndiawa Mamuala na mapatanda hada taumila. Yeduya kihana panamu na panja nyawa na paning nganjang. Yakanya na kariop mandihamu wiyaling nangaron. Kanadu na tao manondo. Na manjak manuda lalumpo pamaw na imiri. Taka na maakato na pamamidya maula kapata wuruyela. Iala iya Ndiawa Mamuala. Nyuna na mapatanda yada tao bila. Amin. Mala kata maya. Miri kapipi ay naluri. Kaambuni ko niya. Naluri jagat itima. Hanggang niya na amo katao lapin na tanan. Amin. Ang buhanggo takayoho na pulong ng miri. Ang marobad niya pa-like, subscribe, dan pa-share niya ang video.
Yana hama dunaka bata piti wenyera papatakanya na pulung limana ang yekabe. Miri yehu matakana ka pipi manita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.